Subus ide paman ngerangsukin. Sampun atuh. Ida paman yani. Ide yari jagi tangkin. Jagi nenungangal. Tekinin gelah. Nggih. Apunya nen orang lah kelana belok sing nawang apu. Dong ceng malaikat ketaro menien keto hitungan paman. Oh. Menang kemauan palunguh cokor dewa Ratu Agung. Bang yang parakan itu jagi ngingkin angwin ayo balik. Paman laksana yang. Inge. Nah yang sebuah gitu. Elah. Utang. Bener palunguh cokor di Benang, ya. Kini dewa kemu kapuri kawan. Tong ya namanya jaga lagi dewa nih. Makene maketo di ngomong organ sampun api puni-puni. Kengken menbanding nyambatan. Ban belok beline keliwat. Tadi sing kekenah sebuah bahan beline jani. Mawanan idai beli di lunasin nih jani. Sampun api beli. Nah yang kita di. Utang kepurian. Ambil yang asap. Dir. Cak dengang lihat cai ni yang mone ungkam dari cak masak-sak cai mai. Uyungi bancai ni dini. Dok. Ngapa lek-lek cai mai cara curut? Yang cakep. Apa jajahang citar? Lanan malehnya nebong ongkentan selulu. Yen subuh ngajak bener. Sing andang cai lakar jajah nyentar. Nge, dijo ya gusti cang meriko nih kok. Mengelah. Teci kerada kerudok gue. Nah, do jejah jani boi ceno dupo. Dupo menyit. Dan yang ben lepokan celuluk nih yang on nyulat. Apa tu kesulan citar? Menangan api nih ki. Ras ditiring de sangyang pramukawi. Menu nasi cok. Bener. Inge. Tegak di bancai ni. Tegak. Keradak mau geruduk. Wah, macam-macam cik. Udah gusti mati tegakkan ci. Kadang ci berdokol tau. Kena kayak jejah. Yang iwang. Kawan. Lautang ngidam. Pada jam mau kerja. Kita mengacan sini. Ngidam. Bener. Nyanan tukang ngidam malah dong. Hitam. Yap. Ngidam. Yang aksi kewentanan idayari Ratu Agung. Ya. Manik wangi nyai. Sematra wakil sing madaya. Dong kini sujatinya ibu ni. Banagdan kan kena ibu ni. Bakal mesomah kapenang wakil. Bawanan magenap mendahan pabekal ibu ni mai. Ada nih bos yang ada kalau ngewirangan kokoran ibu ni dini. Yang dukuk ini pada laksana ibu ni. Ibu mirip sing nawang. Ada nih patut lakar mentokin kokoran ibu ni. Tongsan madayo di selasa tiang madarek lo merasa kedaot anak dicari tanpa ngeton dua uban pun ya. Dong kakari kakak beberak angkot kene jadi di tengah. Yang tiang ada beli. Saya gen banyak kan kakaknya macam lemu kesakalan. Sang ada nggak tadi sudah kirim jakat kojon karu. Rahasia di jantan mau rapi. Ada nak kena ada yang dirapi. Kita bawa lo.
tekan ibu mai rumah sak nandang kau kena bakini. Kaden ibu banjir anak ini di Bojonegoro. Ini bisa nih bu nih. Mulu penjenengan mau tamu nih bakal ngon wakai ngarepin pokoran ibu nih. Keres pusaka sudah malu nih. Nah, bakal ngon ibu nih. Adi, lautang kepuri dewo, bang beli ngemit. Lagi ulus penjenengan duit. Aduh, wah. Kenapa kan lagi? Kau ingin Rasul. Menapi, Ratu Duaku. Sampun api beli. Paman, tolong yang kini lacur gelapang. Keres pusaka sudah malu nih semua hilang. Bijal penjenengan duit. Duaku. Sira gumanti purun memanung penjenengan duit Ratu Duaku. Laskarku yang gelah nejani. Adi, nejani pang kenapa nih dewo? Ijal penjenengan nih dewo nih sang kameng letaknya sebuah manjing mai kepuri. Nejani kengkeng kayak dewo nih. Lautang, beli busuk kelas kene dewo. Ini jangan sapu nih ke bang yang kijang mana nih. Lautang. Cicing nyai manik wangi weh. Ulian ibu ngapa letah mai kepuri. Bawanan melecat pusaka mau tamu. Ini ada dini di Puri Bojonegoro. Mapan buka itu pari laksana ibu nih. Wake tantu kemiwasan ibu nih ada dini. Paman, Cici-cici-ciang Ratu Duaku. Lautang paman jalan. Baik, poros aja ya ke tengah alas. Permanen pengidian gelang. Mati yang jadi itu. Jalan. Inggih, Ratu Duaku. Paman aku. Tunggu dada di sahasu, paman. Mayang-mayang upodan gelang. Apa mirip kepelihan gelang, paman? Manik wangi nyai. Mirip nyai sing merasa kapan ukodannya ini. Sahanane nih supong ngeton aja mekejang nyai ngelarang penestian pengliakan aneluhan langjana. Ini lantas gelarang nyai dini di gumine. Sinah nista neng nista nyai dari manusia. Kengken tujuan manusia hidup mai kemerca pada sawangnya. Ada yang nguruh dan madat moksatem jagat itu melarapan penajaran dah. Ini lantas pelaksanaannya ini singkat susah nista hidupnya ini mai kemerca pada. Jikudonya beliang pengliakan kenanang ini. Jikudonya beliang pengliakan. Yang dia montone penslu pensatu wake sing ada wake ngelarang penesia. Sing ada wake bisa ngleang. Sake walu. No mate cai nyengok ang upodan wake ne bisa ngleang. Penoban wake narkos. Mirip pada ni bicara buka kene. Sangkane ni winayan cai ni aku. Wake orang ini nang kena ngibannya ini. Ninjat nyai puri ini jagat di Bojonegoro tanpu. Nyai dan nyantulin pejalan wake ini dini. Saya. Samatra wake sing medayo. Kapenen pikat cai ne buka
Yang dia monton ini ngeredet pengangon saya. Udang saya kenyal, kancut saya mepait. Antas sirap saya ngapa bikasnya buka kene ya. Bikas saya tulio bikas satu. Bikas burane di nini. Dan kene pariungan. Duot santai dari kriana pate nah. Dari raton buron, dari raton yang satu saya di tengah alas. Semara pato. Manik wangi. Waki senguhnya pinaka ratun buron di tengah alam. Denglungesan. Waki ada di tengah alas ngajak kuku dan tene. Sinah si ratun buron lakar mestis bangkennya di tengah alam. Mungkin tubuh kerasa benar kulitnya mainin campur bujur. Liwatin, ini semetin wakine sebilang kajang kion kerasa kerusuk di rohyong di apa. Mirip dot di lantar nage paban. Nyai lantas kekomai, nyai pinakul alpan. Jadi tanda dosanya. Yo. Apa itu? Ya dia jangan dipuri kekek pernah. Manik wangi pinjap dinasa keliu satone lakar mesbes bangkennya di tengah salah. Sedang berlaku besar. Pengen gelah ada jurang dalam budak pemimpin. Nada sudah pisang pelung hojok kori dewa masuk. Depanku begitu. Gelah langgar ngentung-ngang. Sampun lautang di bawah. Tadi gelah mirang suara ngawang-ngawang. Ayo, itu mati yang lawan. Mirip nedone nukodan gelah. Yoyan itu yang lawan. Oh, tuan keluarga kebang.
Tersilang ulun mulu, hari waktu kawan. Sapa sirosane ledok ngedonen sikian dipiang punika. Yang itu kan urut. Urut tuane itu silang ulun. Tuang yang ganggu kurnia sirak. Tidak betari ganggu ngedonen. Jalan tangkil ganggu. Silang ulun itu amat hukum kamu. Kedali kamu larakan mereka. Iwalatan wapan tinggi. Suku jati suci nerwanokan pancasila. Singe betara. Mumpung paduka betara. Ledang ngedonen sikian dipiang. Nabi mensuaran dipiang. Kadon mau repi dikirim jagat. Turut sang pancut urep dipiang ratu betara. Ayo kita minta benar. Dia yang wayang kamu katakan yang takut kamu rasa. Walang kita masih akan siap. Mari wateliwan ini. Desilang ulun membantu kita. Di sini matemahan kita menati batu ini. Sasa pun dapat lari yang peluang jokor ini. Hewan yang sampun kita menati batu. Wakasan yaya nano manusia kesan memberikan batu itu. Yang kita luati manusia. Yeko maka jatuh kapan tu. Maka dalam minta ketemu di selokakan. Buku itu nyambangkan. Wakian tersilangnya kamu. Ratu singe betara. Yenen kadiasa punika pekarsan paduka betara. Didiang kumanti pacang. Yo, tuas. Mukul tiang waktu kita menati. Dados patu pelungoh jokor dewasan emang. Siapa sira pacang iring kitiang malih ratu dwagong putra. Bibi. Apa kor gelah bibi? Matamahan batu gelah nejani. Sakewala. Sampun apa? Ya diasut gelah berupa batu. Dopesan tuna pamu bapten bibi. Tuto kang petipine bisa konang cuman yareng pamu bapten bibi. Yang bisa dia ngemet pelungoh jokor dewa ini. Ya diasun dia ngemasin padang. Rangga puput pamu bapten di tiang reng pelungoh jokor dewa. Bibi. Waktu di jalan-jalan olasin pesan sedang gelah bibi. Yang ditiang pasang yang pelungoh jokor dewa ratu. Laudang olasin gelah dikirim obat yang kenang ditiang pelungoh jokor dewa. Malap. Makin kamu nabi lagi. Lan jani yang mondo penepung selama singsan ada tepung lama kukulantan. Jani lan torong pejalan ni jadan rame-rame kualih. Itu kan? Main. Jangan pejalannya.
lo. Si jangan lelente mageneng Oh iya, yang ngoyong itu orang telah baik tuh. Silang ada tidak nepok yang mau pukulin neneng. Ampuna makin kesini. Jalan Jalan ke rame-rame ini. Jadi seng-seng ini kepekan-pekan jadi laku. Iya. Maka tidak lo beniki. Sang saya dijangkan solingan niki. Oh. Dijang mana buktian, sampun api buktian solingan niki. Wih, deket saya boy. Yang sing kepelak nak sing dadi. Untuk munyin gas munyin di saya. Api. Tunggu tahu kulu-kulu kok yang peka. Dijang mau tayang ngulung ngelengin aku orang meme. Imeme kijau. Imeme kijau. Menang. Nek kemanisan. Siap mengedu kendan. Makin terus soleng buat orang nak orang yaji. Saja tuh. Mesti kena nyobak. Nyobak malu. Pangsing legena ngepeka orang pamekat dia seti teremunyin dia. Dan jadi coba nih ambil mau jalan nih. Ye. Onot, apa tara ada? Ye kengken dia mau jong ngoyong. Lar. Lar. Ruk. Badah. Ulian munin soleng aja jangan ngentel polonin ya. Iya, cocok lagi. Marah makletet. Tengah mengkrisikan hijau. Nanti maju mengkedo prensi. Tut, mereka tetet. Kena ngoyong di tiang. Yang sing rasa angki banci. Don. Menciduk. Jedangnya genit. Engkel nih. Marah memunyi soleng itu ngoyong limo di jede. Dong bo buku sang-sangin jese. Yen kedo mesti soleng ini. Namun pungpong apa sanjato ni kini. Cara raos si marah jadado lan kepekan-pekan laku. Dong orang apa ben yang nepuk anak jak paksa paling asal ngelawan. Ngelawan yo. Kelah ngeperiting. Ngeperiting lagi ngire. Mat makenah kelah. Yen nyen kadana ke bobeki. Usah ko mau tamu koni. Pingesane patut pingetang raris punika isal waku. Janin toh. Ijo bakal serepang gelah teh. Wakung. Yan kemana kantuk titiang. Durat makone punika menawi pun dot mangna meduwe kekaran. Nenten nyenaris adol pusakan Coko Dewo ring pasar-pasare sapunapi yang ring pasar makin tingat-tingatin narasi mawinan sampunang turut-turut mau sakot aku sadurunge keni pusaka dewe sampunang medulak budal iring ratu pajesan buku atur jaini mapanian prades yang kala sudah mewali pusak kengken kan penadian purin gelah lan turang perjalanan lan ngiring ratu ngiring Tar apa ada si komonot si komo sing sawang si komo waleh Iban ti orang si komonot. Jadi orang? Saya orang si komo jenang. Macem-macem. Woi, ngilang ibu weh. Aja pasal lah, ngilang. Keprisian. Oh, periksa di mana? Ai, periksa dan periksa di mana? Barang-barang. Periksa. Jemak, periksa, iya mulai polonnya, sakalin masih mulai deh, dolar pecah polonnya itu.
Saged polone dolar. Idola kuno. Hilang si Komo. Nak cekak jang. Aji cek sekejap bisa hilang. Aduh. Hah? Aduh. Apa Bagong. sakit? Kenapa? Bagong cengken dong. Dompet ya. Cengken dompet itu. Riki Siro kada nyelok dompet. Aduh. Mimih. Ye. Tangan. Apa? I pentelan. Bah, ini jelema corah tepuk dini nih. Kangen ti tiang dua agung. Ya wau mekletit. Apa yang wang-wan itu? Cek maro mekletit tuh, cek bocok nilak kedat gitu. Cek yang bisa mekritikan. Ini agak sing kaman nih kelesang oh. Dan kagak tahu nang. Kung sing kadeno nak ngamuk kuyang pentong. Dana tuh kenten saksin anaknya ratu dua. Tar, kita masih bendir. Tuh, telah merasa kasar di tamangan Mukojani. Sing tidak banglama pelawanan. Ya napa kaden gegelaran yun. Kunapi antuk nah, tenang. Yan pradene jani tas bakat lawan. Inah dewek bakal ten kalau. Ajo awak ko belogan ko kene. Belok mematut walau belok. Bijo pacang ngeras rayo kanti tane mangkin ratu agung yang sapun ikine te. Ya, sapun api. Kemudian kewah. Jani paling luang lan melipatan. Muali ya? Muali kepuri. Ibeli lan atur. Ayo wakil. Idoi lako pawikan di kayonan di mek puniki. Iring tunas ring idoi lako. Matur ring idoi lako ring puri kangenan iring nang ratu. Mana ka kene? Belok ciwe. Kemudian jijang nelek dari situ. Agat lah inget ngepun kepret yang ngoyong di tengah. Das kalian gak aja ipedok. Ipedok aja ya. Nelar. Dompet maki. Dompet kan dompetnya. Wah. Nih man. Apa cim? Weh. Meke man. Kacau permisi kantong ni bakat itu. Baik. Agam awak terus nang mabok. Udah mesti bak putih-putih nih ya. Wah, ratu lengah tenot ciuban. Udah uban, mer 12 tahun uban. Wah, ini 12 nanggo sasur. Dompetnya mesti pes yo. Hah? Dompetnya. Kang, ane jenik dong apa pentelan. Mati bener lagi. Man yang do sing macang pentelane. Asing pengino liwat mekajang pentelo. Ada di saru-saru kita berani. Dompetnya dompet nih. Ajak ngale limo jok dompet. Entah nang. Dom. Paling sing 12 juta mesti pes. Nah, coba. Dom ajak lu jadi 12 juta ada bekal leng. Dom, Nah, yang rora se dom lu. Fat man. Biasa padong bedek. Man. Dom mo. Beliak. nah, sajolar. Jadi beli Motor. motor. Absek beli motor. Absek beli motor. Tegak ajak lu apa kamu main dong kenyal. Oh. Saja. Ah, Kamu motoran, main motoran. Benar kan sing kenyal. Sing. Benar tegakin kamu mai. Ulung. Cepokan bangko. Kujak lu. Benar. saja tuh. Dia bisa ulang, asal ulang munyang dah. Waktu kalau ulung kenang memunyi. Kemudian jam Jogja nang balik sama lu aku udah misi. Ayang betin Jogja kan yan. Adik kita di sini. Apa sing misi? Ada lulu misi ni. Pasti ni tugas pembersihan kota lo sini. Kemudian apa dompet? Sing dadi aja mulai coras oleh ngene. Oh, dah dompet deh. Dompet lung do. Mana? Makin? Ini dek apa kelong-long ya ini. Apa ni tuju apa ni alih kita alih. Mai jalan ni Mai, alih. gini. Mai.
Engken silar. Nase Engken situ. nase lima